ni cha umundi Sharondinda edwa itwalilila mabwa kwanzia ya meko nito Faith MAKENZI wa Mutunga na ani kati wa mabwa tukumbanisye kiyo cha kumbanisye ni vamwe na MCA wa Mitaboni kuweta kana uthukumi wa masakuni wa Elite na Governor wa WINAKE nake athukume. Enende Kitui kwenda Governor Malombe athinikie thina wanda wa masibitalini ma Kitui. Itino watongo ikiwathukani ukuweta yuluwa kalozo kwitha 11 mwakani wa 2027 uteti ukamba uelekeleva ni ndini wa Kilungu ikumbi ya siasa. Na Ruto kukulia atongo ya sakuwe mathukume mwenendi wa Kenya undu Vailite. Vilingi Wa Mauvoo. Musesi atu ateani ndini wa Facebook ni Mutongo TV ni na udhocha ngu manyithie MCA wa wodi ya Mitaboni Ilai kathiane Philip Mutua ni waelesea kanabe amwe ateti maeneo likila utongo wa county ya Masaku na kwenda ububwania enendi itina wa itambia ya kubitukithwa kwa maofisa anene silikalini ya Masaku ki aweta takiende ulungwa ni aingima ateti na kutula muti Governor wa Vinya ndeti bamwena amemba mambunge ya county ya Masaku indi MCA aweta kana baye betyo ona yimwe ya kuandika maofisa amwe kuma nza wa kaunti ya Masaku indi kuyanisia mitalatala ya katiba kambi ya Kenya. Joseph Kideka nukutuelezea. Kumana na nzeke ile yende na uthiukwani amwe matiti na nende kaundini ya Masaku UMCA wa Mitaboni Philip Mutua ni waleana na kila kiunenwa kana Governor wa kaundi ino mwandu wa Vinya ndeti nuneki mavite kunenga uya maofisa nene kumanza wa kaundi ya Masaku na wendi wa aingi nukwenda kuwete uthukati wa Governor wa Masaku na memba mambunge ya kaundi ino. Governor wituni ya sehemu ya ikita itunasukuna tunenge ma minister na nenga anu akamba one tama waziri na shoka atwete masio kana chief officers na tunasakuwa na tuna mavita members of county assembly na kuna ndumisio otondo mwenda mwitaka maye maira maine na ila governor nasa kuye mawaziri akamba dinayo na mutungi ya mbe yake lakini lona atiki mo kuongela mbaige uno katiba kawetete kuna ile iwe kiwa kama ile watu wetu ndani weta tunao na kwa leo ndio tumbingi lakini na kaka kama naye mlenga madete au sio kama na wala mlenga ni sekonda yake ombe maensi ya mama sakuma ndio ela myo kwa yako ndongo yini athingela kanano nginyama wala ni oma katiba ya Kenya makianiwa na gelelo cha utongo wa kaunti ya Masaku ni kuende ya kuthukuma mona kuyanisia mawendi mamwene nthi vate kuthio tena miao ya katiba ka Kenya na ingi kuikiria kana maina atunga maendeo tina kumanwa na ngusanisio cia utongo hii ni ase kubikia huu already ko malero imatete na imo atoka nesa si msio mbili kwa mweka tena Ndio kalatibo tukana uona changes na mizana nyingi na ndio tungo kile uyani kana tunaweza kufikia budget ya mbele ya county assembly ya Masaku na ni mwene something being done kama silanga kila bantu imwe na tuliko na sio lakini nitungia gava na mbia kuna mnoki sio ndio wewe the 40 words adi ukayo sema bata maeneo na mwetwa na mwonga mwanenge ni twende ina umisio wa kwete la singile ile si kwa Mungu ni sio kunwa na yetu huko no kwa bola otwezi kukenda hivi na kila mwaka tukeka chao tukeka huko ane na kiega ni sana wa IBC Mitaboni kuweka thiani valae vulani tine kundia mwaitu ya one way alame onenga na otedio kuyaka na siana ndiwa umaisioni kufathukanio sia Mitaboni Amaitwani menda atongo serikali ya kaunti ya Masaku kulikina na kusisia misila mivinye kiukwati vindani kwinanza isioni mbingi na ingi kumakwata mbau nthini wa muvangu wo vamona alame na mamudha memwanya atongo imaitu ni twamukayia ni kana mutukatutethesie itheti ithia mutethia mwitutethesa tukabikie misimbingi ibinda lila na betukie mwai wa kana mwaka muthelu tunatethise misi 10 tuithaithila ya isi kingongoi
na umuthi itina wa mina na nitwatethia misikenda pondu wau ni namukulia kwa ndaia tukwate imbau na ithe tuyibithire twina certificate pondu wa gutethia wia usu na nitukulia ta mutongoi takasimbi keka nutono kumila akatutethesia akatukwata mbau nundu undu ni walikile ngoni situ na titwithwa tuchenda kuendea kwou ibindani yeyumu kwina mawetu kutena leu kutena kiwu kwina mwa wa sindu mbingi andu aingi ni mavikiana kuthina onangi makavikiona kukwa nundu wa kwa leu kukonena nzana munyao MCA Philip Mutua ni wenda nende matumivinda ya thina uu kwithwa hii somo ko na kumantha nzingi sia kukitana na nzana munyao ivindani yukite nza ni ishu na yu beju kwina thina kukutu ni waro mwepo ni uba ulekita wenguo na waliya na ngombe situ isiendea dokla waliya ni undani nitukuendee na ekonomi yangu ni huku. Joseph Kitheka ngili votea Vilingi Wa Mauvoo Vamutongoi TV. Enethi kaunti ya Kitui Matongoiwe ni mwene kibila wa mbunge ya Mwenethi Charles Chalo Mwinde ni mamwenda gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makauma Lombe athini kiethi na wanda wa masivitali ni ma Kitui ibinda kaunti ya Kitui yende yete na kukutana na wa kibindu balandu ana maminite kutiwa nithayo nangi makakoma masivitali ni kibathukani Onesmus Chalo no atumba ni sengewa kavindane ka kaunti ya Kitui yende na kukitana na wa kibindu enende kaunti ya Kitui ni momalu chake ochona kwenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makauma Lombe athini kiethi na wanda wa masivitali ni vindani iyo wa kibindu wende na kumailitia mama enende masivitali ni kibathukanyo enende amatongo ni mwene kibilo wa bunge ya Mwenethi Charles Chalo ni maweta masivitali mengi mayina ndawa na ni ukuno munene kwa enende vindani iyo wa kibindu wende na kukusiwa va kaunti ya Kitui ituonie kaunti ya Kitui kwa toni kibindu tawasia wa Mwenethi kaunti ya Kitui sio mbinge ila sia kwetethia thiendeni wa kaunti ya Kitui theni wa matauni maitu sina kimu na ndo ndela mawaye koron ni kibindu nitwaisia ndwana na nitokula gavana Malombe thani batoneka sibitali wa Kitui wena ndawa wathiba awe wanothio thwe gloves tuikwenda kusioka thinani tunomie thinani ula munene mundu la wa kibindu ni kwitwa ni kibucha amino thala mwe mundu cia kitaukwa kuni tukula gavana ngasi na ofisi wake ituna munengi ofisi ni atwete ndawa masibitali ni maitu ni gweza kwithia kibindu ni chethia risk nene katika kaunti ya Kitui na weovo ni menda serikali ya Kitui kuthesia musi wa Kitui kuma na kiko kingi kila kithitwe kitamba kiti mawithiuruko ma atandithia gavana we makwika kiki ithe tuthikwicha maandamano wasi wa Mwenethi ni gweza kwithia masoko maitu mwitu ni molalamika sio ile sie soko sielikika na kibindu ni kitu acho na Kitui kuko kule anuma Kitui kwa jumla gavana hiki avina wake tuhakikishe ni twete utheu thini wa town situ thini wa misi itu nikenda tu avoid kibindu kaunti ya Kitui enende ni maweta masipitali mengi methito matena ndawa na vindani kaunti ya Kitui imwisioni wa kibindu movya wa oiti na mama Mwenethi ni waile kuikilia kwena ndawa masipitali ni vala maweta matambo kama masipitali ni methito mayandiki wa kuthoa ndawa za wasipitali ni kwena wa kibindu ni kulazia muno kaunti ya Kitui kubikia umuthi utuonena ne bagwita andu ana nundu wa kibindu ni kulazia gavana witu gavana Malombe ni jwe hospitali zio zina ndawa ethani mundu wakori kana no uzu wa kibindu wethe mundu azimba hospitali ndi no idwa na mituki nundu uzu wano wakwata kwambia kwitwa kutavika na wibika hospitali wale washungulikwa ukwete thina na ukwethia ende andu ni maikatan ula ukwigwa na enwa tiwa ni thayo wake so tu kola ziangaba na withie kindu kujanda no azingatia atenda wa mazibitali ni maitu nundu wa uwe to wa kibindu ne muthuku muno wikalangazia ugekalwa mazaili utemwite
ngoto na kuthi ona umbo yovo ni menda enende alangi na makwikithia uthuma wikaloni motanzia mwa kukitana wa kivindu kali na withie mitawila ikuma siwe nchini ya thesia withie ando menethia mena kiko kikya usiwe njini kana moko mundu ila mwalika usiwe njini anu mwaliko wana mundu yabolo jogendo usiwe njini kibone kithuku na saizu wako atakendo nolile wana na thamba moko twekwenda kezia sibitali ati mundu akora nuwonwa ewe akowenda wanza kurikula janga bana wito nondo ndwamuza kwiye na twamunenge wiyo ngenda atuthukume ithie andu ma county ya Kitui twemukulia twetenda wa kwa wingi suke sibitali ni withie andu maitu ni maitwa Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Nibethitwe mubitukanio wa kiuneni kati wa tongo ikiwafukanio maukamba na muno yulu wa muungamo wa ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka yulu wa uni wake wa kiuteti atongo ya mwe ma Wiper nimewikite maiweta kana Kalonzo nonginyane ngelelu tongo ini ndongo ya Azimio Raila Odinga nikana kwithiwa 11 mwakani wa 2021 na mwatongo yangi na muno alame utewa chama cha Wiper maiweta kana withiwa ne usio Kalonzo akakwatana na Musumbili Mruto nikana maya mukamba yithiwe serikalini yo maundu ma uteti naoni wa uteti ukamba uiliata Benjamin Mwaka watomba ni saingewa neno wakilungwe kombe ya siasa mwaka mweu maundu meu na ethove ilembeta mbeisye na muti ya munene wa uteti mwaka huu ni ya ukamba unenanya kukonya mwana wa ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nthino uteti wa usumbi unyuvanino wa mwaka wa 2021 unambiye wina muti ya waki taimuno ateti ma Wiper manambiye uteti wa mwaka huu maanikite misingini ya nzila mutongo iwo wa ile kuatia no kana kuyanisya Savalia State House mwaka wa 2021 ila kwa ilungu ya mbewa miaka 10 na ingi 5 yukite ikimete nguta vatete. Raila Amolo Odinga, a man we owed with very high esteem and respect, and the Nyanza backyard of ODM and other strongholds of ODM, they have benefited from the selflessness of His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. It's only fair that they reciprocate that gesture beginning this January. Tuikwetela na tuiketela tunenge wasumbe na mundu usumbe wasa wakoswa. Na nengo vetu kana kidogo na ndeto ile na nendwe ni seneta eno kukio. Ndikwaze ni spokesman wa kiama kia Wiper. Lakini no nithi mengavanya mwenda kiondu wili. Tuyetela Raila wangamekitani atangazie Kalonzo wa Musyoka niwe de facto leader wa Azimio. Kilingisi cha unena nyau kiritwe ikulyo ya yo Raila niwaile kuyumilia na tene na kukwata mba utetu wa Kalonzo kukitia usumbi mwaka wa 2021 mbaya mukamba ngithitwe imo sukuma Raila Odinga kutunga kwoko na kwasya Kalonzo tosha itino unyanya wa kweyumia wa miaka 10 oyu atati ma Wiper ni mawetete hivi ndiari la tosha ingi kwa ni idhelu. But I can assure you, Honorable Kalonzo, that your stand with Raila will not go without a reward to you. Tunatuya na kidogo Raila the fifth. Nanye kalaga noga gutini mugenda hana. Ka letio. Ka kwanda katiligela bagu kwa fifth. Na Kalonzo kwa uneni wake mwene mwambio no mwaka huu nunawetie mawikalo bake itino wa Raila mana munengie isomo isio ya uteti na yuti tatene ne uivie. Who in May ended up supporting Raila for the third time. But that fool is wiser now than he was then. Unenanya uwonde kukonya vala Kalonzo ile kuungamila uteti no mesa nene ndinoni wani munene ukite uyethitwe uisomwa nesani ateti mulengoni wa ngwatano ya Kenya kwanza kumelembetane ukamba anyanya matine ma Kalonzo chamani cha Wiper oyu alani asoli uteti no President Ruto ukamba lona ingavana makwene Professor Kuthaki Bwana na mwene kivilo wa chama cha UDA Johnson Duya Muthama mayo munenga Kalonzo mwana ona vanini kuwithiti mundu ti umena lakini uzi wa weta yula wikala nthie kana
chama kii chake akitaka kukitumia tanduka ya kudhoosia stock ya siasa kwa niaba ya Akamba nde kana no naithia kathukume Akamba yumeti Kalonzo ndeta sekebela akwate eta sekebela nikana ombanie Akamba amatwaye balokwenda na akwata ibela isya ubunge na sio senator na akwata sio governor yutisa kwitha no amana kana chama chake ni chakwata ila mbeza sita wa political parties fund ndu MP ndu senator katika kiama kia kuinene akyo Kalonzo aongosete parliamentary party in Kenya. Parliamentary party ina njumbe bewa 3 na ma MCA bewa ya naimwe no kwatha mimunuka kwazi Kalonzo ndekindu kinya mbola kumwa kwingongo enda mbola kumwa kwingongo Thino wa numba ya Azimio na ila Kalonzo usiaye siemo tuweke kula nisiukite vethiru na ukiwa mwaniko kwa ivinda yasa ukiwa munene huithiru mwana wa ulo na President Uhuru Kenyatta chino wa ngwatanio hii miaka yukite vala ukuwetwa ta ukulitie ekunenza wa Azimio ndeto ila Raila unavya yetheka aiweta ini numba itathingithika. There's nothing like a power struggle within Azimio. We work together very closely with His Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, the Honorable Uhuru Kenyatta, Honorable Martha Karua. We're all the times working together. There's nothing like a power struggle within Azimio. Nano kana kuonania hiyo kwa oyuko utachino na thelile ni ivinda ya kuthukuma ona mwezi wa Raila wa Nyanza chumwanike no kwatie President William Ruto weni ndongo isionthe magavana kuthiuvika ayumbe alabu wetina manamu kuna Ruto ivinda kauta Mei ateti atanu kumukwata weni president na kunena nziundu wa kuweta maendeleo ilembetani yao ya Nyanza ivindani ya usumbi wa Ruto. Tumeketi chini na gavana wenu Gladys na senator wenu Kajwang na wabunge wenu wote pamoja na ma MCA na tumekubaliana mambo ya maendeleo yenu. We know that as a county we were Azimionated to the core. We voted nearly 100% for Azimio and we are Baba's people, but we thank you that you have agreed as the president of the nation to come together with us so that we can develop our country moving forward. Na niliwaambia mnikumbuke jameni. Lakini sasa nyinyi hata nyinyi naye mko na maneno. Unajua sasa Agwambo uko kwetu. Hata kwa Kinarigadi Agwambo alipata 25%, uko kwetu akapata 28%. Hapa mlipatia 1%. Bana. Nyinyi na nilikuwa nimewaambia mkiendelea na kunibagua nitawashtaki kwa Mungu nyinyi. Ikulyo thinene ni ati na leo ukamba na uo ungamile va ni ikumbi ya siasa ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava kauntini ya Ilomvi nye nitawa Benjamin na mwaka. Musumbi William Ruto ni wakulia tongo ala asa kuwekweka ukutukana na kuthukuma Kenya ni waweta kana Kenya mana kuniekula mwaka muthelu kana mathukumwe undu wailite ayongela kana yune ibinda ya tongo ikunengane uthukumi kwa enenthi Ruto anene akuya Bomet ibinda ya uthaithi. Onesmus Chalo ni watumba ni siaingewa. Ilia karibu. Musumbi William Ruto ni wakule atongoi onthe nyove kuthukuma mwene nthine kwivathukanyo syo ute Ruto aweta ene nthine mana yumisi kunyuva atongo nyova nini muvitu na ine vinda ya ndongo kuthukuma ene nthine kuyanise mawatho mokwi ene nthi. Ruto anene akika mindani kalevi kita cha thine chotha ithi kauntini ya Bomet walo amenda atongoi alamene ivathukanyo kwivathukanyo syo ute na kuthukuma mwene nthi. Mimi nauliza viongozi wote tusipoteze nafasi tena kupanga mambo ya viongozi. Sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Na wauliza wananchi wote tuungane
Na nawauliza viongozi, naona bado kuna viongozi wengine bado wanang'ang'ana na mambo ya vyeo. Bado huyu anatafuta hii, mwingine anatafuta ile. Mimi nataka niwaambie MCAs wa Kericho, wacheni upuzi. Hiyo mchezo mnaendelea. Sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi, sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani, mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mkipigana. Shame on you. Hingi musumbe no amekithisa enendeka na serikali yake kuthukuma Kenya ondete kumanya kimisingi ya kimbai na ivathukanyo cia milengo ya kiuteti vala wenda kila mutongo ikuwa sefso yake na kuthukuma mwene nthi kwianisia agenda cia serikali. Tangaze ya kwamba hakuna mwananchi wa upinzani, wananchi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Wale walio katika upinzani ni viongozi, kwa sababu wako na kazi ya kufanya, na hiyo kazi pia ni ya kikatiba. So waendelee kufanya hiyo kazi, na serikali ya Kenya ambayo mimi naendesha itakuwa ni serikali ya kuhudumia wananchi wa taifa la Kenya. Sehemu moja ya Kenya haiwezi kwenda mbele wakati sehemu nyingine ya Kenya iko nyuma. Ona huyo varutu no wetakana serikali ya Kenya mubango musio kwekia maolenyo masio mamutatala mwe wa kisomo wa CBC ondumwe ni manjosi ya kiuvundi ayatha na serikali ya Kenya kuandika alimu no kana kwa ile kisomo pambi ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba hiyo kazi ya kuajiri walimu isiingizwe mambo ya siasa, na washukuru wa bunge, all members of parliament in the Senate and the National Assembly for accepting to keep off that exercise so that we can make it independent and we can make sure that that exercise is free and transparent, where the most deserving candidates ndio wanapata nafasi ya kufundisha watoto wetu. Ruto kwa atianite na ndongo ingi evo munini wa Rigathi Gachagua, Minister munene Musalia Mudavadi na Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula kati wa ndongo ingi valama weta serikali ya Kenya kwanza ni kukwatanya Kenya onthe na kukitana na lusani. Hao watu wameumiza wakulima, tukianza kupambana na hao rais ukisikia wanalia, wewe angalia pande ile ingine, wacha mimi ningangana na hii watu vile umeniambia kwa niaba hao wananchi. Tungangana na hao ama tuachane na hawa? Hao makatel na mabroka wenye mabenki kubwa kubwa na pesa mingi, ingine wameficha ng'ambo. Sasa hii watu wako na pesa mingi na ile ya mkulima wanataka. Haiwezekani. Ingine makuli ya Kenya kwenda ya kuvoya tongo inokana kuyanisa mawathomo alama na dhanie kui NMB ebindani ya uteti. Serikali ya Ruto ipambane na hawa wadudu, impunity, ufisadi na tamaa, ili maisha ya Wakenya iwe sawa, na sisi tumejitokea tufanye kazi chini ya Mheshimiwa William Ruto na tuendelee mbele, tujenge taifa nzuri. Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Ngewaisi Onesmus Chalo itu ngai busotosa udhi umuondini wa Vilingi Wa Mauvoo kadhiwa sana tusioketheti. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni cia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi cia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu menguno kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamo siene munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV
ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nena udhocha ingi musiesia tuendeye imwe. Enethi alama thukuma wia wa ukwisio ni siki wathukanio countini ya Masaku. Ni maelesia wia wa biasala kuthela ethi wa silikali ni kuendea na kwailia kana kwikalia thoa wa mutu bandu bamwe. Enethi ayu meelesia kana maina wikwatio munene wa mathoa ma mauta kuthea na kuthesia ngalama ya mikalile indi itina wa muvea wa kuthinikia mathoa ma mauta muthenyani wa iyo hueta kana baina wa dioku wa mathoa ma mauta yu aingimo ni meukuneka muno ingi ni menda serikali kuthinikia mambatu wa ngalama ya mikalile ila yendeyete na winyeya mwenethi. Daniel Mwangela ni watu mbadisia ingewa Enethi na alama thukuma ukadikoni wa ukui ni maelesia wia wa biasala sio kuvingwa kumana wambatu wa mathoa ma mauta ala methite mayambata bate kuthea kwa ivinda yasa. Tuna challenge kinene muno cha mauta nondo tira expect ya mauta mathe na kubika bala babikie evinda yu yonthe tikitite thomesia mauta ete kunekete muno tene thomesia ti expect mauta kana no mathe ya atisio kwa biashara ni okay muno tatoro sisia ete thana target ela ngo kwa mina kwandikwa ni mwene ngali pembeza ila wethawa ile to munenga na the moment wa mo kwa ni target sino ndo issues sia mauta maita wa mbesa bingi weza hivi ando negwa na neza mbosi ya kuno yase ke baloa nicho tukula sia president at least atwe uyo dai dita mateleva na muno kwanza muno ta ene mangale no ngali bingi baba ni sia loan na pembeza ila sie ba kela mwenye na the moment mwene wa manesia la target ya kena ndelepa na kende anesa target ya kena ando ayama munengete loan icho tokola sia president atolilika tarajia taithita sector no ya ukui to tarajia mauta serikali to thesia iyo ni kwithwa mauta ni matubinite muno na abiria la tukua ina mbesa exactly maina mbesa no ndo kuina uwa undu tasia makwatie liu kwina nza yu andu asitu imongelela fair ithi biti tukue na fair la wivo ni kwitha mauta imethiwe meyo luna tuyende na ongela kwa uyu yute kila kiyo kila ni nacho topande wa sector yitu ya ukui ni poya serikali itutheesie mauta angala obanini nundu yitu ni hongamisie mauta ndio theasiana ni ambatasia yupa ina faita tu ukwata mauta already meoyolo tipoya tutheesie mauta tuzizi angara kana to kwata faita faikiro to thukuma ngali zitu cia petrol mbingi twangamisie ona siasa ko ingizie ndena ukita otho zingalira cia petrol nundu baikinu yo kwata ingi ni mawetakana wia wa ukuino ende na ukunika muno na ngali mbingi sio ikatungwa na kweka uthukuma undula wende na kuia amu ikawiani wa kwasia mawia ona niwo tienda yetu ni kuya kana ona ngali imwe cia petrol yetu ende na ongamia kwa uni kumaanisha kana ona biashara ingi ni sio ubingwa ni kwithwa pai kampuni thukuma fate faida
kwa badala ya kwata hasara kama kupinga kampuni no lumana tuketonga ngali mwili mo already tonga metie mpaka tuzize serikali kana ne tuthezia mauta tika kwata faita angalao inge mayenda onayo serikali ya kaunti ya Masaku kudikirira kati na kutheanja koti ula mosa nikana kumailia uthukumiwo valayu maende na utalania wasio itina kwitha koti usu unaambatie kwa kilungu kinene na ende yumo no muno tisisia bado na governor witu wa Vinya Ndeti anene na county council ulizethia ketha ni sticker ite basia ketha ni mwai ne matuthecia thoa ugezethia na after covid yasioka ingi yambata ingi yasioka ngili omwe wetu ukulasia our governor atutheangesia esioke at least nini esioke at least maana sio atano wezethia at least no ndo athukuma na mbesa nesione guide at the end of the day na mwene ngali in fact ketha ngali ya loan kano ketha pe bandu withao sio mbesa kathoa ngali at least ugethe anagenda na abinengika kalama ya mikaleno yende na mbatavandi ya Kenya wala ene ndimethito maikule serikali ya kati kuendea na uthinikia thinosu kwa metuki Daniela Mwonkela Mutongo TV kumuva kiwanzani cha ukui wa Maruti kontini ya Masaku. Asiai alame na sianasi mamutha me mwanya kisioni cha mwingine makulwa maiketikila ya kubitha siana isu ateo methiwe maisiumilia nikanai kwata utethio ula usailite ukulio uo mwa ni Bishop wa kanisa wa Global Vision Church GVC ula mwingi Robert Mutemi mwandiki wetu wa Mavoli na Mosangi enaingewa. I started because I wanted to appreciate the grace of God that lifted me from being a disabled, useless guy to a very useful person. Onena na kamemeka ya kanisani uwa GVC musini wa mwingi Bishop Mutemi na ulene muambilile wa ishirika ya The Dear Foundation ila ikona sena kotea thesesea na ila sima mutha memwanya ni waweta kanasiana isi ya muthemba usi ya suvi wondu vailite nitetheka ukethea na usite thesesea umbene na ila sitetonya kwewe kendia itaikalia ndi itatembea sikalase kometa na ingine ila ngingo ithi waitamba kulungala lakini nundu wa matakitali kweka physiotherapy na kumaita kila muthenya na kumanenga proper diet yusiana isu miongwele nisimirire kukila na sikenuka si andwaima kwa utwe kwatete kana konde kakala na itu myaka 3 nikaliuka na kayeka loka na katonya kwitengemea ni wakulia siyela mena sena sia muthemba uma sumela sena kuitwa kula itonya kutetheswa kaumilie katetheke technology ne yokie no manyine wokie wakana kuona akabwa kiumo twamanya ti kiumo no wa akakwatie wa muthemba fulani wa polio kana kabini wo kaisiawa kana kaumia obandu kana kautwete tuthukumane yako na ukona waliuko na bandu bakatinda kakometwe nyomba matresine na gota iwe yani twete kana twekalae nako na kuthi wa thukumia tulatungi usuni wa wito wito ingene watu mevuso yekumenda makanisangi onduma na serikali kutethesya siana sia mamutha me mwanya ningumya wito tafadhali tutethesye twana tu tunenge imbesa tunenge ileu tunenge isiendo tiana hizi te ona serikali ya Kenya tafadhali yongele mbesa twana tutotonya utetheka usuni wa thino la munene twina guo wa kwiba thukumi wa kutunenga leu maundu asu twina bata na mona kwa kailasi tumwento no tusoba aka utwika no kasome na twambia ukasome desio vau tunge tuimanyizwa obundi ovau ko ene senda ya kwalula maisha makanaka kewa ni child with a disability na usuni wa wito uno munene Bishop uwane na kavindani kala wanengelelo mashini ya kuvongwa ni mwenenzi umongo ya ulau na ila ikatumika mawako ni masiana isi mamutha memwanya kisioni kia kithioko sub-county ya Masingani county ya Masako Tanzemwe ya kwa ile mithukumile kwa alama isuvia. The Dear Foundation Center iko na watoto 44 na tunashukuru sana kwa msaada wa mashini. Tumekuwa na kufua nguo kwingi kutumia mikono zetu, lakini Mungu ametujalia kupitia kwa mtumishi wa Mungu Dr. Hened ambayo waliona ile itanji na Mungu akamsaidia na yeye akatusaidia kupitia kwa mashini ya kuosha nguo za watoto. Tunashukuru, Mungu akubariki. Kwanza nasema ni asante sana kwa hii donation ambao Dr. Hened Wekesa
amepea senda yetu. Tunashukuru Bwana sana kwa sababu ya jambo hili, na Bwana akubariki sana na kutetea mazuri, kwa kuwa najua kwamba watoto wetu watasaidika zaidi. Kwa kuwa wale wafanyikazi wamekuwa pale, wakubwa hizo nguo ni nyingi, lakini saa hii Bwana ametusaidia. Bariki. Zile nguo lazima zikae na usafi, na hile center iko na standard ya usafi. Nikaangalia wale wafanyikazi wakanipendeza sana kwa bidii yao, lakini nikaona hii kazi ni mkubwa sana. Pamoja na misaada mingine nikaona hii ndio immediate need. Nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Musesetu ambako saudhi umo wa ndatika nini ndukadhibasa nitusiokethete. Niwithowe na ngali kamota itinga generator kana mutambo tumea petroli kana diesel ipetulo sia ulilinzi si bobatani usu makueni tuikibwezi wote kalamba mabindini machinery kambu makindu ulilinzi na kuungi kauta tete taveta tuimwatate na kwale tuimeli kubwa na Kajiado tuiseneti na birikani tuivokwe kithene totea mauta matheu kondu wa kusubia engine waku mauta maitu ni mabetu kithene mubia wa kuikithia welu wa Sinova Kenya wa Kebs na mubia wa kuungamia mauta wa Epra. Nitutesa mauta na retail na wholesale na thowa witu ni weanie mubuko waku. O ingi nitutesa bombo sia ibetulo kukwikia na nituika service ila sia thuka. Ingi tuna mikawa ta Eastview wote, Eastview Kibwezi na California Kibwezi ila sina nomba ndeu sia kukoma na sina free wifi na maleu mailu ma kila muthemba na kwa thowa museo. Ingi tuna gym Eastview wote na no uke ukakota malenyu. Kwa mauvombe ingi tuthoke ibetuloni na mikawa ni itu kana utukunesi mukusela noti mwonza noti itano thandatu na thandatu ile kana noti mwonza noti thandatu noti ina mwonza ile mwakenda. Musei no manyie niki asi on the masembe tisia na siyo School of Angels Sophia. School of Angels Sophia ni wowe kaneza vyo na wakito misingi ni ya Kikristo. Ali mumaitu ni mayumite kunenga mwana wako kisomo kilo kwata kwa uni mwailu ndevi situ nesia niye mvuko wako. Tuivake lomiti chato kuma musino wa matulelo no adhika kuthigarisa. Semba oyumi anyajivo itana adhela nondu kila musi no vo sembete. Welcome to the School of Angels, the home of super brains. We have a modern laboratory, a library, and other social services that will help our students do well in their exams. We also offer curricular activities for the students, that's drama, music, among other outdoor activities. Kwa mavombe ange, tudhokeka na tukunesi mukusila noti mwonza ili noti, imwe ili noti, thandatu itatu imwe, kana noti mwonza imwe thandatu, ina noti mwonza, na thandatu itano. School of Angels Sophia, dream big, work hard, achieve your goals. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambato ni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thandatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Utumaniu wete tukwa kuninda waya Triatics na Grenade kuma CKL Africa Limited. Mbili ni sumbua mono Indonaimi.
kabindani kala ukwisilia dawa minana nasyo iyumila ingi veitumi mbingi ila siumana wanaki takuema kuvulanya ndawa yaku nesa nikana ikwate vinyola wailite ingi mbili kwikinyia no kumana na kuema kuvuva indo syaku itina wa kila mithenya muonza kana ukethwa itumia bombo kana ndivu ite uvikia kila imuthalia indo syaku mbili sionania kuemea indo syaku ni ivinda ya kuosa itambia ndawa ya Triatix na Grenade kuma CKL Africa Limited iseuvetwe na utwika withiulu ukethia mbili iyiungamela indone syaku tumia Triatix kana Grenade kumina mbili indone syaku kwa uvombe ange tuma SMS vatendevi kwa 22537 thoa Triatix kana Grenade kuma Agrovet ila ivakuvi naku. Triatix na Grenade nitatetwe ikatumiwa na ikaikithwa kuma CKL Africa Limited. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako, tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupigia simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na we mumanyiwa uminite kilasi cha form 4 ndoto yaku ni yiva huyanisye ndoto yaku kwa kusomea kimanisioni cha Jordan College of Technology Thika. Kila nicho kimanisio cha TVET na kila kitongoetie vandhi ya Kenya na tuyosa mwanya kuthocha we ndini wa wosa ni witu wa mwaiwambe wa mwaka tuendete wangilili na miongweli na itatu tuina courses mbea wa miongo nyanya na ile iminite kuvitu kidhoni serikali ndini wa iwango sia diploma oundu umwe na certificate short courses ta uteleva kati wa courses ingi mbingi tuina alimu wa vivithie oundu umwe na meyo yaku yana kwa manyiwa maitu vomwe na mawidhi luko masio maku utethese wa manyiwa witu kukwata utuika waku yana ni tukuiki yani wakwata kisomo kila kitekelite ndiyo nthe o kwatho wa uyaniye muvuko wa kila mundu kwa mauvombe yange no tuthoke maofisini maitu alame Jordan Towers Elimu Center kana Alisa Plaza kwa Nkrumah Street musini wa Thika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Musese ni mubea nundu wa kuendea kwithwa na itu ina uthocha ingi tuendeye imwe mwandikitu wa Mavoka Lepchalo ni wapika sokoni wa wote na atumbanisia mathoa kipavukanio ma sindu undumailie sokoni usu. Thoa maleuva Kenya niwe kwatasia muno kwa muone vei wa mauta ma petroli indi wongele kuwa maosya ukumano na mbua na viti wa mwemi. Ni kendo kengi getwa tuma maleu mathea mwaka uwe kwati wa mwenenthi wa kawaida ni kana maundu nimekuololwanga na vei wa sindu ithinthi. Sokoni wa wote ti maleu molangite vei me moka indi sindu ingita gas ni siambisie kuona nyakuthea vei. Gas ya mutungi wa kilo 6 ikithogwa kati wa silingi 1,150 na 1,140 wale na vawiti na mwaka muthelu na vala yathogwa ona silingi 1,500. Gas ila nene ya mutungi wa kilo 13 ikithogwa kati wa silingi 2,300 na 2,800 wale na vitina na vala yathogwa kati wa silingi 2,800 na ingi ona 300. Mba maleu na mathea yete indi kwa vei yo munini mathana kilo kithogwa silingi 70 na vane mambatu wale na chuma kivitu na vala mathogwa silingi 50. Kitungu kilo ni silingi 70 na mamalu makethi ona silingi 70 kwa kilo kimwe. Mbemba ikunia ya kilo yana ithogwa kati wa silingi 6,500 na silingi 1,000. Mboso ya kathika ikunia ikithi kati wa silingi 16,000 na 18,000. Nyayo nayo ikunia ikithogwa kati wa silingi 11,000 na silingi 13,000 na vane ikunia ya kilo yana
nthini wa mwayumu ukite niwo maleu mekwitha makiuma muundani na tho wa maleu amwe no kwikwatiwa kutheya nthini wa soko wa wote na soko ile ingi va kaunti ya Makueni. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Ndono. Naindi musesiani mubea muno nundu wa kwithiwa waindania na itu kumeletwa mbisi Vilingi wa Mauvoo ni votu kunia nzumanthi muthenyani wa umuthi mube mwanya kwa onthe alama ile ya Vilingi wa Mauvoo mebwandiki maitu ma Mauvoo na Sharon Dinda nundu otwalulila Mauvoo kwanzia ya mego ni Faith MAKENZI wa mutunga unit ya mokoni make Rasta Sinzomo thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa niliwa